Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona nuki kuri andosi mono bara na tobia bakabanga ikuwa kabarugure hoteli kabarugure biashara yote roto mudosa kurugura biashara lakini arugura biashara yagachwato mware okugana kana ntorome bakabandika bantwara abandika mwisho mwari yakinya otiembesha yao kwanto anabarabe okubakaethero abati batikoro mbesa bakontento bakaretiaga mwari ubakathi ukona botia mbecho chonde obakathi nunto nyo ana beto bena aje ya wira bange bakandikwa yao kubakaruta wira bya mwari yakinya otiembo chara bakathi Niondi sign ena ndosi bala baingiza ino bareandikana beto patikolo bakenduka bonge bakandiko bakathi nyo biashara eriogo na ndosi beto kingi kiro kandika mwana nyomba kinya mweri mbere mweri yo kinya wame akawetia mbeto kanya kumuchira makosa otiko nguo tiko bora ichidera ogwena gento kyaura magana maini makura okambia kumuchira sababu kendo mwingatia yoko kamware akathi gatie mbesa roni kaire bakandika mware onge mwari akinya atiro mbesa mware kenduka nyo tabia ena ndosi beto baba na tubia batumira ana beto bodhuku chencha tabia wa kuandika mwana weto utiko muria akenduka ukamwandika supermarket utimuria akenduka kume munde chencha tabia wa mudosi wena mbesa no ithire na bounibu na kamutugo kega agucenja tabia na urongaru wonekane nterere jonde gucenja tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe kona nuki